Pozdrav dragi putnici! Ako se nalazite u Soko Banji i već ste se dovoljno puta prošetali centrom, istražili ste malo samo mesto, bili ste i do Boriće i do parka Čuka 2, bili do plaža na reci Moravici i obišli Soko Terme ili Aqua Park i pitate se šta to još možete obići dok ste u Soko Banji, šta se to nalazi dovoljno blizu, a da je opet lepo i zanimljivo, onda je ovo pravi video za vas. Sada vam pokazujem nekoliko ideja za izlete gdje sve možete otići kada ste u Soko Banji. Svakako jedan od izleta na koji možete da odete, bukvalno ceo dan da provedete, jeste odlazak do Soko grada. I evo sada možete pogledati kako izgleda izlet do Soko grada. Drugi izlet na koji smo mi išli, a vama može biti zanimljiv i meni je, da kažem, omiljeni, ne jedan od omiljenih, zaista omiljeni izlet. Kada sam pitala svekrvu i njoj se to najviše dopalo, je odlazak do Soko grada, odnosno do Starog grada. Ovo je jedini izlet na koji smo išli peške. Možete otići i automobilom, ali bih vam rekla, ako možete, idite peške, stvarno je jedna posebna avantura peške otići tamo. Odlazi se preko plaže Župan, pređe se Moravica, odatle se pređe preko brda planine, silazi se u Marko Polo pećinu, prolazi se uz tok reke Moravice do Lepterije. Od Lepterije, koja je isto jedno izletište, se dalje ide peške uz reku Moravicu, uz njen tok. I u jednom trenutku se staza odvaja prema vrhu, odvaja se od korita reke i tu se penje do Soko grada. Što se samog izleta tiče, ne bih vam preporučila penjanje do Soko grada sa malom decom, zato što negde ima zaista strmih delova. Jedino ako idu dva roditelja, ako neko ide sam, ne bih vam preporučila. Ja sam prvi put išla sama sa decom od 5 i 8 godina i stvarno mi je jako puno značilo što smo upoznali jednu majku sa sinom koja nam je pomogla, ali negde zaista ne bismo mogli sami da pređemo, bukvalno smo decu dodavale s jedne na drugu stranu. Prelepo je, predivno je, ne znam kako da vam opišem, to je priroda u svom punom sjaju gde vi šetate uz reku, a pored vas plivaju pastramke, svugde lete leptiri, predivni vilini konjici koji su, vidjet ćete sad, meni je jedan stao na telefon dok sam snimala i uspela sam da ga prstom skinem. Ja vam ne mogu opisati kakav je to osjećaj. Oni to inače ne rade, nisu pitomi, ne prilaze ljudima, ne sleću na ljude, ali se meni to dogodilo i mislim, zaista je predivna priroda. Postoji jedan manji vodopad i jako je lepo tamo provesti vreme, osobito na primjer kad je topao dan, pošto je cela ta staza od pećine do Lepterije pod šumom, u dubokoj šumi pored reke, nešto zaista divno što treba da doživite. Možete otići automobilom do pećine Marko Polo ili do Lepterije, dalje koliko ja znam ne može da se ide automobilom. I to je jedan izlet koji bih vam najviše preporučila da isprobate. Na ovom izletu imate na 2 mesta restorane sa toaletom. U samoj pećini Marko Polo se nalazi jedan restoran, u tom restoranu možete dobiti jela koja god poželite, imate i roštilj i kuvana jela i sve. Malo dalje, odnosno preko puta same Lepterije, se nalazi još jedan novi restoran.
I ovdje možete naći, ovo je tipičan etno restoran u kome možete naći domaća jela, međutim ne možete dobiti sve sa menija, nego se svakog dana kuva neka 3 do 4 jela koje vam onda ponude od toga što tog dana ima tu da poručite. I isto tako ovdje možete popiti domaći sok. S tim da nemojte da se iznenadite, domaći sok u stvari nije gusti sok od voća, nego je sirup koji se dobija od voća i domaće proizvodnje, tako da sok koji poručite nije gusti sok od voća, nego sok koji se dobija mešanjem sirupa i vode. Ali sve u svemu je zaista lepo i predivno i ako možete sebi da priuštite, ručajte tu u toj prirodi, zaista onako jedan poseban nesvakidašnji doživljaj. Na ovoj istoj stazi, pored mogućnosti da odete do Sokograda, postoji mogućnost da odete da pogledate Bogorodicu u steni. Međutim, mi na tu stazu nismo išli i sa gornje strane, znači kada se popnete od plaže Župan kod Moravice, imate jedan put koji vodi do Pećine, a drugi put vodi do vrha Popovica. Mi smo otišli i do vrha Popovica. Put je mnogo lakši nego samo penjanje do Sokograda i mnogo je kraće, a kada odete tamo, znači kada odete do Popovice, odatle se pruža predivan pogled prema Sokogradu, tako da možete onako iz daljine da ga vidite. Osobito ako ste prvo obišli Sokograd, pa onda stanete tamo, pa onda pogledate gdje smo se mi to popeli. Tako da je onako baš je jedan doživljaj pogledati i odatle. I inače predivan pogled se pruža kada se već popnete od plaže Župan gore na to brdo. Zaista predivan je pogled uopšte na celu Sokobanju i na celu okolinu. Tako da to je još jedan od izleta koji bih vam preporučila. Šta možete na ovom izletu da očekujete? Na većini izletišta se nalaze stolovi i prostor za roštilj. Toalete imate samo tamo gde su restorani. Možete otići kolima, rekla sam vam, do Marko Polo Pećine, do Lepterije. I isto tako ako idete na Popovicu, a ne želite da pešačite ceo put, možete da odete kolima preko mosta do hotela Moravica i odatle peške da odete. Otprilike tada uspon traje neki 20 minuta. Na samoj Lepteriji se nalazi jedino igralište za decu i kod hotela Moravice također igralište za decu. Još jedna od ideja za izlet jeste odlazak do Sesalačke pećine i do izvora reke Moravice. Sesalačka pećina se nalazi na 20 km od Sokobanje. Put je dosta dobar, označen je lepo, koristili smo navigaciju, lako smo stigli. Međutim, neka posljednja 3 km puta nisu asfaltirana i posuto je kamenom. Ja sam u jednom trenutku, znači na nekih 1,5 km od pećine, parkirala auto i onda smo dalje išli peške. Mada nam je bilo lepo, iako je bilo napolju 30 i nešto stepeni, uopšte nismo osjetili neki teret ili teškoću, usput smo naišli i na izvor. Brali smo kupine, tako da nam je brzo to prošlo. Samo izletište oko pećine je lepo uređeno, postoji igralište za decu. I tu se nalazi restoran, pretpostavljam da ima i toalet, čim je restoran, ali nismo ga koristili, tako da ne mogu da vam kažem. Pored pećine tu se nalazi jedno jezero, međutim mi se tu nismo kupali jer nismo vidjeli baš neki prilaz do jezera. Negde sam čitala da se može kupati na tom jezeru, mi se nismo kupali, nije nam jasno ni kako da uđemo. A kroz pećinu ne postoji uređena staza. Znači, više onako možda za stariju decu i za avanturiste koji su onako, da kažem, možda neki tinejdžeri koji će da obiđu pećinu. Za malu decu nije. Cijela okolina oko pećine, igralište, oni stolovi za piknik, prostor za roštilj su idealni, tako da tamo zaista možete provesti jedno lepo popodne. I posle toga bih vam preporučila da odmah obiđete izvor reke Moravice. Zašto da ne idete na poseban izlet? Mi smo se iskreno malo razočarali izgledom samog izvora. Jako je ružno izgledalo, u stvari zbog ljudi. Mi smo ti koji prirodu, da kažem, uništavamo.
U samom izvoru su bile etikete od vina, pored izvora su bili ugaženi čepovi od pivskih flaša, a kada smo stigli tamo dočekali su nas neki ljudi koji su puštali glasnu muziku, pili pivo i uopšte nam nije bio doživljaj niti prirode, niti te lepote toliki. Ja sam vam snimila nekoliko kadrova koje zaista lepo izgledaju, zaista kad neko vidi poželi da ode tamo, ali taj mir i prirodu nismo osetili. Tako da sam izvor Moravice možete obići za nekih 15 do 20 minuta. Kod same reke Moravice možete videti još jednu zanimljivu pećinu, mi je nismo obilazili i ovo sad što ćete vi videti jeste video sa kanala Obiđite Srbiju sa Jovanom. Jovana je carica jedna koja putuje po Srbiji sa njenim, čini mi se momkom, možda će me Jovana ispraviti, Ivanom, i dosta toga snimaju, ima puno zanimljivih stvari i snimili su stvarno detaljne videe o Soko Banji, tako da svakako preporučujem da pogledate i njihov obilazak Soko Banje, a ovdje vam samo puštam par kadrova šta još ima zanimljivo i kako izgleda ta pećina na izvoru reke Moravice. Ušli smo u pećinu. Na prvi pogled se čini da je veoma mala, međutim, kad se uđe, pećina je ogromna. Videli smo Vrelsku pećinu, a sada vas vodimo u još jednu pećinu, a to je Sesavačka pećina, nju ste vjerojatno čuli i idemo da vidimo šta nas tamo čeka. Ovo je bilo... Što se samog izletišta tiče, asfaltirano je do samog kraja, znači možete autom stići do izvora, restorana ili toaleta nema, tako da na to računajte. Postoje stolovi za piknik, postoji mesto za roštilj i postoje staze za šetnju. I ono što svakako treba da obiđete kada ste u Soko Banji jeste planina Ozren i izletišta koja se na njoj nalaze. Otišli smo do najdaljeg izletišta, to je izletište Vlasina. Odatle se može ići do Oštre Čuke, to je vrh Ozrena. Međutim, mi nismo imali takve ambicije da se penjemo, pošto je onako prilično zahtevno i treba dosta vremena, tako da smo samo obišli izletišta. Znači, najdalje je izletište Vlasina koje se nalazi na 10 km. Vlasina je izletište koje se nalazi u Borovoj šumi. Imate stolove za piknik, ima dovoljno prostora, na primjer, za neke igre sa loptom i slično. Put je dotle asfaltiran, s tim što se deo puta popravljao, pa je bilo malo neravnina, međutim, dotle postoji asfaltiran put. I odatle, znači od te udaljenosti 10 km, smo se bukvalno vraćali prema onim bližim izletištima. Obišli smo izvor Šopur, s tim da kod izvora Šopur se nalazi izvor, nalazi se nekoliko stolova za piknik i nalazi se prostor za roštiljanje. Nema puno mesta za neke sportove ili igranje, pošto je dosta onako strmo. Međutim, ono što je zanimljivo ovde jeste što table za sami izvor se nalaze sa jedne strane puta, međutim izvor, pošto planinski izvori se premeste ponekad pa izbiju na drugo mesto, izvor se nalazi sa druge strane. I posle toga smo obišli, znači još niže, izvor Barudžija. Izvor Barudžija nije baš tako lako dostupan, pošto se nalazi samoj krivini puta, tu smo negde našli parking i onda smo se popeli uzbrdo da ga nađemo. Tu se isto nalazi par stolova za piknik, prostor za roštilj i sam izvor. Ovdje isto nema nekog puno prostora za neke igre sa loptom. Više mi se čini da služi da kad neko ide peške, da na tom mestu napravi pauzu i malo odmori od uspona i pešačenja. I zatim smo išli još niže, to je nekih 5 km od Soko Banje, se nalazi izletište Kalinovica. Do same Kalinovice nije potpuno asfaltiran put, znači postoji onaj deo puta koji je posut kamenom. Nalazi se lep parking, nalazi se teren za fudbal, nalazi se malo igralište ili kao neko vežbalište za decu, stolovi za piknik, mesto za roštilj i izvor.
Pored toga na Kalinovici se nalazi etno restoran, o tome ću vam posebno, a drugo što sa Kalinovice isto tako možete i peške i autom otići do Očnog. Očno se u stvari na Ozrenu i zove zbog specijalne bolnice za očne bolesti. I ako ste čuli da u Soko Banji na Ozrenu postoji jedan kamen oko koga je velika poljana, oko njega postoji velika koncentracija negativnih jona koji su pogodni za naše zdravlje. Ako ste za to čuli, to se tamo nalazi. Oko tog kamena i te poljane ne postoji ni restoran, ni toalet, postoji samo bolnica i postoji nekoliko privatnih kuća. Tako da odatle morate otići negde, nema ni izletišta, znači to nije izletište. Kalinovica je izletište u neposrednoj blizu, znači vrlo blizu se nalazi i tu se nalazi etno restoran u kome smo prvo videli golove za mini fudbal, znači one male golove za fudbal. A jedna divna stvar koja se tu nalazi, u kojoj su deca uživala i pre 2 godine, jeste kavez sa zečevima, tako da su deca mogla s njima da se igraju, da ih hrane i da ih posmatraju. U samom etno restoranu, ono što je specifično za etno restorane i za te restorane tako na nekim nedostupnim mestima, jeste da u svojoj ponudi, iako imaju određena jela, oni svakog dana pripremaju neka 3 do 4 jela, tako da možete izabrati neko od tih jela. I ono što možete izabrati jesu domaći sokovi. Domaći sokovi nisu gusti sokovi od voća, nego su domaći sirupi koji se prave od voća i pomešaju sa vodom, to vam je domaći sok. Međutim, mi smo i u tome uživali. I za ručak smo poručili svinjsku mućkalicu, punjenu papriku i jaretinu ispod sača. To je sve što su imali tog dana na meniju. Mi smo uvek poručivali otprilike sva jela što imaju, po 3 jela, zato što deca nikad ne znaju šta tačno hoće da jedu dok ne vide kako izgleda. Tako da smo uvek poručivali više različitih jela. Išli smo 2 dece, svekrva i ja, tako da je svako birao šta mu se dopada, nas 2 smo jele šta ostane. I stvarno je ručak bio odličan, veoma ukusan, sve pohvale. Mućkalica je bila toliko bogata mesom, za razliku od punjene paprike, tako da je bila odlična kombinacija. Ćerka je jela samo jaretinu koja mi je bila oduševljena, tako da stvarno je poseban doživljaj kad na takvim mestima i ručate. To je što se tiče Kalinovice. I onda smo se spustili još niže na Grudno. Grudno se opet zove po specijalnoj bolnici za grudne bolesti. Tu se nalazi jezero, na samom jezeru se nalazi mala Ripaljka, to je mali vodopad, a dole se ide do velike Ripaljke. Međutim, i pre 2 godine i ove godine kada smo bili, Ripaljka je bila suva. Ja se zahvaljujem jednoj mami koja mi je poslala sliku i snimak Ripaljke u svojoj punoj lepoti i to vam sad puštam da i vi uživate, samo da vidite kako to izgleda. Što se tiče ovog dela, znači do velike Ripaljke se ide peške, planinskom stazom. Gore se nalazi parking, nalazi se restoran sa toaletom. Toalet za posetioce koji nisu gosti restorana je 200 dinara. I na Grudnom možete naći odličan teren za fudbal, za košarku i za odbojku. Znači ako imate starije dete koje se bavi sportom, voli da se igra, obavezno ga odvedite tamo jer postoje jako lepi tereni. Oni mogu da se bave sportom dok se vi šetate oko jezera. Pre nekoliko godina je na samom jezeru postojao restoran, međutim ove godine je taj restoran zatvoren. Mi smo tamo jeli pastrmku iz jezera, ali ove godine nismo mogli u tome da uživamo. I to je u kratkim crtama, znači ovaj izlet do Ozrena. Do ovih izletišta na Ozrenu možete doći kolima, a možete i peške, pošto Grudno i Kalinovica se nalaze na nekih 5 km od Soko Banje, tako da ako idete sa nekom starijom decom koja već uveliko hodaju, znači ako su već školska deca, možete slobodno krenuti peške, s tim da nisam našla stazu kojom se tamo stiže, već većina ljudi ide putem kuda prolaze automobili, tako da nije baš najbezbednije za decu. Ako imate malu decu, stavite ih u auto, idite tamo gore, ima lep parking, parkirajte i onda obilazite ostalo. I to je sve što se ovog videa tiče. Nadam se da ste dobili korisne informacije i da sam vas inspirisala da i vi sami krenete da obiđete i Soko Banju i njenu okolinu. Vidimo se! Sasavačke pećine, iskreno ja sam baš iznenađen, je to pozitivno, nisam očekivala da bude ogromno. Ima struja, sami si pritisnete okidač, imate 2 kanala, levi, sporedni
i desni, da kažem, on je glavni, naravno ćemo biti dobar. Prošli smo levim putem.